लगता है ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। नहीं
मुअज़्ज़िज़ आल पंजाब जश्न नेज़ाबादी मुकाबला من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله मीठे आका को दिल में बसा का